a se kgobela ka kapa radio a le kunutong a le morena re a leboga hle re a leboga gomme a ke re go motheletše ke re ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamoratwa ke go tumediša ebile ke go amogela ge ka ba sa le o ditse gona fawe go 96.3 FM ka netero re nwemelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ša kareta ke ga teta ke ga bedi tanke aga araro re tsena ka kae ka kapa radio re tsena ka fa ke gapa ke kgorosha ba re ge ka ba o ne le mathata ngwalla seyalemoyeng ba re ge o ngwaletse seyalemoyeng o tla hwetša mokgala bo mongwe a ba re ke professor Moremi a go tswa ka mola lefatsheng la ga matla la Ramosheba Kgauso le letamo ka kapa a go mme ga gone molato a moroka ke tšea sebaka se ke ya go tamiša ebile ke ya go amogela lenanegong la pitšentše kgolo le kgono ebile ke tshepa ke dumela gore go tloga mola nna le wena ra kgaogana go mongaka letšatši la gago kapa matšatši a gago a sepetše gabotse modimo le badimo ba sa re lotetše wena ebile bohlatse ba gona ke gore ke wena wo re ya go bona o sa feleletse o sa le ka mogola a re go tsebago ka gona babogedi ba komana madula a bapile batheeletši ba komana madula a bapile go tšwa frequenceng ya rena ya 96.3 FM go tšwa ka kua www.mcrs.co.za nke wa fitlišetše a madume a prof Moroka ya ga ke go leboga malome ka kapa ke nnete mola ra kgaogana malobeng ge be re fa batho maele re ruta batho ka go tšea medimo a bo bona modimo o sa re lotile o sa rile mosala mogau aowa re sa gata tala e bola re leboga matšatši ya bophelo re leboga tlhokomelo ya modimo wa badimo ga re hlokometše ka metlhale ka matšatši magagešo ga ke le tamišeng ka mafateng a matelele ka mešate ka go fapana magoši a ga borena re a letama setšhaba sa borena re a letama re tseba gabotse gore lena ke lena le re thekgago ka metlhale ka matšatši pitšatše ga re diapeedi re noši re na le lena ke a letamiša ka magaeng bathekgi ba bagologologolo ba ba thekgago radio ya ga borena ya motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a le dumediša magaeng kgolela kgausi mo le re bogetšego le le gona ka meberekong re thobela re leboga le nako ya lena magagešo go re bogela ka tšhalete ka didata magagešo ke a le dumediša le kae re gona le kae nna re gona ke ba gamang nna ke eni mogafe ka lefaseng la Louffontein Dikgwale okay ke ba ga mogafe mama ke eni abuti ke mang ke David Moafe okay kgaetšedi ya ka ke mang Penelope Mabena why wena o le wa ga Mabena Penny o tswalana jwang le bona okay ke re ke tswalana ka mogolo bana ke batho ba ileng gore ke phela le bona ka mogone ba lla ka teng ke nna ke ba rila ka reng go kaone ntwe e fitlhe ko ntate Moremi le ntate ka kapa le tla hwetša solution ko teng mo e leng gore le nna mo bofelong ke šetše ke tsena ke le ka mogare ke sa tsebe gore ke sentše eng ke dile eng o le wena di go apere tabatše di nkapere ditabatše alright aowa re tlo di kwa ditaba tša lena re a di kwa gore o ka re le tikemišeditše malome ka kapa ke motseredi yo ba fe melao ya gona re leboga ba ga mogafe a re lemogela nano go la pitšentše kgolo bile madume ke ao a gorogile melao ya ka mo dipitšentše kgolo ka mo e bonolo ka kapa re kgopela gore difounu di beng silent mowe gore di se ka tletša re distepa sa bobedi re kgopela gore go se ke be go a ba le a go bitša maina a mangaka ba profeta le dikereke mo moyeng le ge e le a baagišane ba rena kapa batho bao re agišane go le bona se sengwe gape re se ke be ra dika seolo re tšeeng nnete ya ditlaišego tša rena re beng tafoleng ka therešo gore mogala wa ga Moremi a tla kgone go tseba rena o tla re thuša kang godimo ga tšona
se sengwe gape magagešo re kgopela gore sealemoya ga se amogele mahlapa mo moyeng re hlompheng polelo re apešeng go ne le mantšu a mangwe radio ga e ya nyake se sengwe gape ebile ke nagana gore ke sa mafelelo ka kapa radio dilo tše le di bonang mo ke di-camera tše di-camera tše ke tloga ke dumela kudu gore di-founung le hlolobogela pitšeng tše kgolo le bona gore awa ba ga mammang le bona ba tšwa ba ga mammang le bona ba ya jwale le kgono le bona ba le lehlong le ba bogela le kgono le bona ba bogetše lena lebaka la gore di-camera tše di beng gona ba gešo ke gore re ile ra itemogela mathata a gore batho ba tla mo dipitšeng tše kgolo ke moka ya re go sasa go alla difounu meloko le metswalle ya founelana ba fetša ba tšea mantšu a e leng gore ballega ba bolela ba tsentšha ka ona ka ganong wa hwetša family e tšwela pele go lwa e lweša ke mantšu a e leng gore ba re a boletšwe e le gore ga a bolelwa jwale boino ba bohlatse fela ba gore motho o mongwe a re a sa rawa gape ba ga mogafe ba ile taba ke sekete e be e le gore o botša batho ba e leng gore ba bone ba tekwetše ka tša bona ditsebe jwale mabaka a gona kua ntle a gore na di-camera tše mmerekwa tšona ke eng a o nna ga re a tsebe lebaka le re le tsebang ke le le tee fela ka monwana ke lona le ke fetšang go le bolela gone jwale ke tlo bapala stopolwana fa ge ke fetša go bapala stopolwana mma gore na o tšee nako a gago nke o re fe ditaba tše e leng gore di ebile di go kukile di go tlišitše mo lenane go nna pitšeng tše kgolofang maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a re a leboga mma gore na le ka re fa ditaba thobela nna ke dumediša botlhe ba ba theleditšeng lenaneo le ke dumediša le bona ba leng ka gare go dipitša tše kgolo ka moka bona ke re thobela wa bolelang le lena ke ene mogafe lefaseng la Lufanteng ke tlaišegile batswadi baka ke kwa botlhoko ga ke tsebe gore ke dire jwang ke kwang botlhoko ke thušitše ke ena Penelope Mabena gore ke tlemo ka taba gore mošimana ka o ke neng le ena o David be a bereka le toropong a raha le toropong nna ke utlwa setse a mphounela a mpotša gore ena ga a sa bona ena o boa hae ka re aowa o ka boa hae o tloela di-doctor ko o tla hae o tlo di yang mo hae ka bane tsentse o ye di-docteng o fole o boele mmerekong a ra wa mma ga ke bone ka re makgowa a reng a re makgowa ba lekile ka hotlhe ebile ke bolela so ke phuthile beke ke a boa ka re aowa boa ke tle ke o bone o buile a tla hae ha a tla hae ka mora ka re o kgopele driver gore ho ba tumetse Lufanteng o a tše founu wa hao a re founela gore ke romele ngwana gore a o late o by stop ho dirile jwao mošimane mošalang ka mora wa molata ko by stop a tla hae ha fitla mo hae mola mošimane ha bone o tswa dikeledi kore ha re ke a ntebela o ne o tswa dikeledi kwa re wa lla ke gore ka se tsebe le gore ke dieng ka tša beke e la tsena ka montlong o rile le ka montlong a mpitša mma ke founela bommane aka ke a ba bitša ke re tla nne mpontšheng he na mpitša nthare ho ka ntlogela ka ba ka robala ke tlo hwa ka re monna na o reng mona ke emeletše ka ya ngakeng Tsoko gore ko ke re a thušo he re fitlha kwale kore ka mokgobe ke tlhakatlhakane he nka re ke a bolela tlabe ke bolela maaka a ke tsebe gore o rileng nna be ke ne o nyaka fela gore a mo thuše bothata bo a neng le bona ao a modia tša modiang tšona ra boela hae a re awa ke ikutlwa bokaone ka tere ya furu ke tsoša ke yena mmamma gape ke sa lwala mona emelang ko o nyaka motho wa ngaka o tloele o nyaka dilo tše dintšhi o nkiša mo ba porofeteng mo e nka se ke re ngaka ke tlo tlhokofala ke a tsoga ke direla kwa le kwa di-callback a ke sa ne le airtime a ke tsebe gore ke die jwang ka gore be e sa le furung ra ba ka tswa le yena ra ko ntatong o mongwe a mo direla a ba betere kganthe bothata bo tsene ka hae kana motsotswana o ko se tsebe le o senya ko o šala dilo morago
re ke nambile ra boela hae re lo boela hae nna ka o kry-a mmereko ka mo tloela mo hae ka re wena o paletswe tla šala o šetse le bana ba heno nna ke a tsamaya ko bereka ke tla boa mafelo a kgwedi ke berekile 3 weeks mo bekeng ya boraro ke founela ke ena David o re mma Pontsho o tlhakatlhakane Pontsho ke moshimane wa mošalang morao wa robetseng o re Pontsho o tlhakatlhakane ke re o tlhakatlhakane bjang wena e no motswalela ka mo ntlong ka mo and then o tla bona furuhu ke tla dira diplane tša gore o tle ba baholo mo ba tle ba mmone furuhu ha mfounela o re hape Pontsho o tšhabile bjang ka bane ke motho a o se robale hae re founela hae re founela batho ba re ba tlwaetseng gore na seng ke le bone ngwana o na ba re ao ke ra ena ke mora ke re tsamao ya hae ke tswa ke le Falbanka ke re tsamao ya hae nko o yo nyaka mo ditšhoming tša hae tše le bane o hudile le tsona ko Falbanka kwa mohlomong o tla mo kereya o rile ha tsena ka sekgwa ha tsena mo sekontiring o kreile le baneng gore o bona setlhako teki e sala mo rekela yona ha bereka wa mfounela o re mmateki ya Pontsho ke re teki bjang monyana o ka ya re ke bona madi ka re ka gore David ke motho kwa police station tsena ka mo police station ka mo o tla ke ra thušo mo bona wa botšišo gore a senke ba utlwise lona a wa o tsene ka mo police station a seno tsena ka mo police station maphodisa ba re nyaka motho o mogolo nambile wa mfounela gore mma ba re ba nyaka motho o mogolo ke re tsamao o tsamaye o bitšang mane a ka o tsamaye le yena ba o tlhalošetša yena ntate ka kapa ke kreile le o baneng gore ka mokgwa ba reng he ba fitlha kwa ba kreile o baneng gore ngwana o la o tlhokofetse ebile o ko sepetlele sa barking mamitlhaki ke tlohetse mmereko ka boa ka tla hae he ke tla hae moshimane tsoko mongwe le yena o bereka ka taba ya di-accident tša mo tseleng le o honana ko Falbanka kwao o re mo nna o re hape accident eo he tla nna be le yona ke tšwela lenyalong laka ke tsamaile le mosadi ya ka bjale ke tšhabile go ema mola ka o emela khujana ngwana hao be a sa pheleno ba be ke sa tsebe gore ke yena ke buditše a butola ra tsena ka mo police station a botse maphodisa and then maphodisa ke bona ba tla mo thušang ka taba eo ba rile he ba tswela le maphodisa a tswa tsamaya a butola boela morao maphodisa le ana ntato wa mothutšing o ba bona gore ba dira jwang ka ena o fitlhelela nna ke tlo kry-ile baneng gore ngwana o tlhokofetse o ko sepetlele okay a se ke bele bothata ke emeletse ra ya hae ka ya sepetlele ka re ya sepetlele ka mo tšhentšhetša ko mmušareng wa rena ra mmoloka re rile re seno mmoloka after 10 days le nna ka thoma go tlhakatlhakana ka se gore ke di jwang le nna ka tsena ke mokgwana o wa DVD a tsene a re he le ka ntlogela ka robala ke tlo tsoa ke tlhokofetse ba re jale mma re o thuše jwang ka rawa ka mo disika mo ke dingaka fela ke dintsong ba fela ntse ntšhe mongwe le mongwe mo nka kry-ang bophelo ba ka bo sa le gona re rile re fitlha ko police station ka kwa ko disi ra tsena mo ngakeng tsuku ye nngwe ya fitlha ya bolela gore go na le selo se se ntiragetseng ka mo jarateng so a ke sa opola ha botse David nko o itshware mo David tobela a ge le kae bona le kae nna re gona ntate moremi ntate ka kapa le bašomeng mmogo ka bona thobela wa bolelang ke David Mohafe ka mo lefatsheng la Legwale ka ngwaga wa 2018 o ireile gore ke le mmerekong o fitlhile ka bo ma past 4 ke tšhašitše ke tlhapile ke rile ke robetše
ke patlame mo mpetong o no tlile ntšhi ya ntomama ka mo morago okay ntšhi ela re fetse go ntoma ka tlotonyetswa ka tengwa mo matlong matlo a le a tlholo a bona a e kare ke dinnyane ka mo ka thoma go bola after 3 hours ai wa isha ke a go magweng ke thomo o llela mo go bona gore banong ape no a ke sa gona ba no go tlella ntile ho sa and then re bona gore tla ira bjang ba tshofile le nna ho tlwa furu ka bo ma 6 o fitlhella ka bo ma 10 spetlele ba nkisha ka mo lekam ba ra ba bone selo karno tša dipetlele no a ke sa gona ke gopela gore le nne releasing keng hai ko phethang setšo ka setšo le go le la zanga la hesitate la ntšha tšhelete la mfa la re tsamao ye gae go tseneng gae ke ile ka ya bathong ka go fapana mo ke tseneng mo go teng e ke tsena le motswadi ba fitlha ba re mogekolo sa tlo re tišetša ditopo ka ke ile ka kwa botlhoko kudu botlhoko bo ke bo kweleng ke sa tsebe gore ke dirile motho mara ka no go tlella ka no re o lokile gane ke sa tsebe gore motho o kereng ke phela le yena ko mogolo o tla gona go nkaeta e ke tswile mo tseleng ke ena mpola yang motho a ka go botša mantswa gore lo ka bereka tšhelete e ka se tswile e dutse mo go wena ba re ke a ipona e ke bereka ba re ke a ipona a ka tshwanna o direla mogekolo selo a ka tshwanna o direla kore ka lapeng la a ka tshwanna o ira selo ke tshwanetse gore ke lebelele bona ke ithabiše le bona o išeile ka ra ke dinnyane ba mpereke ke kgone go boela mmerekong ba mperekile ka kgone go boela mmerekong a zanga ba nkoba le lekgowa le mfounetse gantši marane ke palela ke gore ke tloge ke boele mmerekong problem ene ke na le yona gore ke palela ke gore nka tshwara taxi ka boela mmerekong mmele o right ke ga botse ntate moremi nto e košang botlhoko kore le lekgowa batho ba ba bonna ko pele lekgowa le nesetše le mpolenetse dilo tše di botse nesetše le nyakile o agela mogekolo ntlo a re le ke tsamaye go emeng ga ka ko go ema ke emišitše ke lebaka la gore ne ke tshwanetse ke ile o dira quotation ya material ya ntlo ena e nyakang ya be le ona dilo tša ka lapeng la gešo di eme okay ya ema le nna ka ema ka sebe pele le morago gore o iragalang tsena ka mo ke tswa patela ka mokgo ke patelang ba no re o tla loka ko robala mošimane wa nšhalang ka mo morago mošimane wa ga robala ke emeletše ka tloa ka kitimela fa lebanka ka nyakana le ena ka se mo kry ka boela ya ke boela ka kry le gore o thutse ke koloi a thutse ke koloi ka emelela le maphodisa ba sa nyako mpotša nnete mara ke ba bontšha ditlhako tše leng gore di rekile ke nna ke a di tseba ke di merekile mo kae ba tloa le nna ba tsamaya le nna le makoko le mmamalome ba le nna mmametlhake ba tsena mmametlhake ba emela kwa kaya ka go mmona ka re ke ena ka mo saenela ka saena dipampiri tše dingwe ka go dira di-death certificate o sena bothata ke thomo o kitimišana le case yang ya gore ke nyako tseba gore motho a mothutšeng o kae mapodisa ba re le bankaraba ba re ngwano o lateletse koloi ba re o lateletse koloi ka re ya kgonagala gore motho a ka latelela koloi ye e mothutše from ka montle ga tsela ya molatlhela ka mo sekontiring bankaraba ba re wena a o bereke
government re tlohele nna re dire mmereko wa rena ka re okay ke tlo le tlohela le dire mmereko wa lena mare ke kgopela di-postmortem report le ka tšekole sentse ngwana a tlhokofetse ka 2018 tša October ka di-1 until today le maphodisa zanka wa ire ha selo zanga ba bolela selo ha ona feedback e ba re fang yona ha ona ntlha le kutu ya gore le nno re ka no re mmeile re bone kwa ileng go ona mara gore o ire halang ai ano re ke bophelo ona bothata tšwa mo tšona ano e ntse o ya le mengwaga o ntse o ya sa nkweša botlhoko kore re bona le batho ba leng gore na a ra tshwanna le o ba bona re bona batho kore batho ba re ba bonang re bona batho ba o seleka ba šetse ka šheleng ba kitima kore a re sa tseba gore re ba traumatized no kore a ke ntša ke sa kgona le go robala kore ke nna so ke utlwelela radio tot lenaneo le le fela e bese a 3 o'clock e feta kona ke re ke a robala a ke tsamaye e dire 7 o'clock ke ka mo ntlong ke nnetse radio a ke boele TV ke utlwelela seyalemoya he ke itšwa tlebe ke ile ke re ngae re ko ithabisa mola ke tla boa he ke re ke a tšwa go ithabisa ke kopana le tšona dilo tše di so dilo tšeo di a nkimela he ke emelela ke a ka mo ba mpotša gore ba mperekile ka dinoga di a ntoma lo tšaka di tswaleile tate o tlhokofetše ditšhelete ba bang ba kry-ile ditšhelete e ke re nna ke a emelela ke a master of finance ke ngwala di-letter ditšhelete tša mogalabe di gana go tšwa e ke re ke pota ka mo ba re dira se ke re ke tshwara ka mo ba re ka mo noha a ke sa kgone go kwešiša a ke sa tseba gore ke direng se ebile ke give upile no gale ke ema 10 years since from 2010 ka 2011 abuta ka o kry-ile tšhelete wa ija nna ke no emi ka ema mara after 2012 o ya kwa until 2019 ntse ke ema le yona ke bona gore a una tšwelo pele ka lapeng la gešo o na le mathata a mantši lapa la gešo o ema ka mo ba re ba le berekile ka madi ba le berekile ka dinoga gore batho ba arogana ba marogo batho ba dira metlholo kore a re sa tseba gore enkeng nna a ke nyake tše dintši nna ke nyaka net fela gore bophelo ba ka bo be kaone ke tlaišeile kudu mo bophelong ke tlaišeile ke sa le o monnyane le nno a ke tlaišeileng ka moara yona e hodile boima ne ke sa tsebe gore go ba motho a ntate o kopana le di-challenge tlameile o di face mara ka mokgwa ke leng gore o ka teng ke kgonne o bona gore le nka kry-a wa ka mokutwana kwa ka nna kwa di-challenge tše di song ka kgona go di emela e le mogekolo ena ka mogekolo after lefu la mošimane wa ntšhalang ka morago ka nako e leng gore family ne e tshwere meeting nana le bona a fetša ba tshwara meeting ba fetša ya ba taba gore ba phatlalla batla mme o mongwe mme ola awa nna tlo mo lisa a re monna re ke gopela gore ke ka molantlong ke mongathele tšauša ka ganong mme ola ra awa ke right gobane nna ne setse ke emeletše ka no tla le tšona ka ra le ka no topa-topanyana le ka topa phisinyana ma ona bothata awa mme ola o no ba topile mogekolo o no tšere sekotlolo sela a no ngwa thape turuti fela ka se ja ka se bušetša ka ntlong
beetroot e nyakile mmolaya same day same night. Within 15 minutes ne se tša tšhentšhitše a e swa letlalo la e nomile a le dry. A re ke emelela ka mmotsa gore re ko nyake le koloi kwiše mothong. Ke emeletše le ena ka ya le ena ko mmeng o mongwe mme o la fitlha ra ka le nna kwana ke boa lefong ka se kgone le thuša mara e re ke no mo direla sa o nwa se fela and then le bueng ka bošio o mo diretše re tloile distance nyana a ba le letlhatšo a tlhatšo ra felele ke matla wes a mo kuka ka motsentšha ko ntlong. Ke sa nagana gore planning ka tswa e feng ke mo iše ko kae mo a ka kgonang go phologa gona. E emeletše le ena it was past 8 to 9 a emelela le ena ra ya lefaseng la Lemastreef C. E re fitlha Lemastreef C mme o la le ena e re fitlha ko ena a re mo rena re mogekolo wa tseba re o bolaya keng a ke re o di bone dilo tšewe he di tsena ka mo ntlong ene o ba kry-ile batho bao ba le ka mo ntlong. Mogekolo ka one re o tlhakatlhakane a re e re ke mo fe setlhare pele and then o tla phafo awa mo file setlhare ra ema bo ma 30 minutes mogekolo a phafo a mmotšiša di-question tša mmotšišang tšona mogekolo a di araba ke o ba bone a re sebakwa keng o thoma o botšiša ngaka tsoko a re awa sebaka kore why o sa llela ngwanong so ba bone gore o ngcono o mošale morago. Ka re moena ka re o lokile mogekolo ka one gore sentsana dilo di diraetše nna re kgopela gore a no kry-a pholo tše ntši re tla di bona. O ile a mo direla re bowe ka mabaka a o tlhoka tšhelete setse re tswa le mo mathateng a se tlhole re kgona go boela moo. Ka bona gore e re ke tswele pele ka bophelo ke nyake mo nka kgonang gore nka kry-a mašeleng ke togatoge ke tla bona gore ke mekamekana le yena bja mogekolo. So mogekolo o fetile ka moara mathata a mantši a bophelo ene le bana bae ka mokgwa ba tlhokofetše re sa kwešiše gore o iralang. So nna a mantši a ke na ona ntate Moremi le ntate Kakapa ke tlo ema ona mo ke tla tlaletša ko pele e file gore o na le mo ke tshwanetseng gore ke tlaletše gona. Mmagorena le tlhalositše lehu la ngwana o mowane o e leng gore o thutse kole o mongwe o bolaile keng kapa ba bang ba bolaile keng? Nka bolela o rile ho se no tlhokofala o wa accident o kwa shalang David morago ka January ra be re boloka le ana o wa bobedi o le ena tlhokofala le ena be re moloka bentši ena be a itsubela be a tsuba di ana dilo tša bona tše ba di tsubantše mara taba ya nkutliša bohloko le o feta before ngwana wa bobedi o abuti a bona mogolo a tlhokofala ngwana o tlile mo nna ke robetše ka taba ya gore dilo tše dintši rena re dišane morago a re mmamma ke robetše ka tsoga ka re ngwana ka ke tsebile man ke tsebile gore wena a se o tlhokofale ene ke ikutlwile motse a re ko ke leng gona ke a swa bona re bampetha jwang ba re madi a ka baba ba re ke tlo tšeo mowane ka mo ka re aowa ka namba ka tsoga ba ke ba tlwaetšeng ke lekile go ya ko bona gore mohlomong ba tla mpha tlhaloganyo e nngwe
hore mara he motho o ka lora so o ka ba o direhela mapele magorena motho a reng madi a gage a ba o lora be ke lora and then e borela ke o a tlhokofetseng amen and then o re ba re madi a gage a ba tla tšeo mo ora tswelampe o bo o tlo tlhokofalana wa moshimano ha tlhokofetse o ba kwa ha he batla mola ke ba botsa ka na toro ke maketse moshimano wa mpotsa so bona nga se ngo 46 months setse o mo le na tlhokofetse ba re no tlo ha poleke le o le mo yone o boele hae poleke ha yo nyaka a o bone re mo ara mathata na ke re no poleke ke ya ka ke dula mo a wa ke ile ka ke dutse ana mo he ke o dira di 10 days tsa o moholola ke no utlwa after the 10 days ka no utlwa ku utlwa o fisha ka bo 11 ya boshiu ke rangwanyana ka ke mora ke re mona ka mogho ke utlwa o fisha ka ona ke khopela re go ntlo go betha ke moya a re a emma ke boshiu na ke enwa metsa fridge moskara ke nna go ntle ka tswa ka ya go ntle ka fihla ka la mosebe ka bya mosamelo ka patla mamola ke rile he ke lebella so ka mo next door ka bona o ka re ke bona disese ka bona moshimano la nwishetša morogo moshimane wa gago moshimane wa ka ba dirileng accident a nwishetša morogo ka next door a tsamao ye ko ha kwa lompile tša sesi yago a re se se rubetse ka re motsoši ene ha ke na le tšhogo ngwana o la tsamaya ke bona a sa boe ke ngwala SMS ke ngwala ngwana ka mo ntlong ke mora ke re tswela mo ntle monna o tlo bona wa tswa ha tswa mama monyako ke mora ke re lebella go ke lebeletseng wa mmona motho o ya kopo mo tsotsotang ke ngkhella metsi o tshela mo morohong wa boa hapa o khella metsi o tshela mo morohong a o lore ku a ke lore ke mmona se ka mogho ke lebeletseng ntebeletse and then ge o be o mmona ka mogho o re bonang ka gona go swana le gone jwale o mmona a apere diaparo tse o di tsebang go ba o mmona se apara go ba a apere eng ba apere diaparo tse ke di tsebang okay ngwanola he a eme mo monyako nambile wa nkgwatharo o bona dilo tse di sa boneng mma o tlo fofala o tsena ka montlong nambile ka betha ke letswa le lelong le nna ka thaba ka tloela mesamelo e lana mola ka tsena ka montlong ka re a romphele se go ntle ke la te dilo tse la ra bona ke ka dula sebaka se stedile ka ya go ntle ka tšea dilo tsela furu ke na le ngwana o monnyane o ka mone le 13 years na go bane le bo 3 years a tsena crèche tsentse ke tswe furu ke motlhapishe ke mise crèche ke tswa furu ke tja metsabe ke motlhapisha ka ona ke a tshela ka bucketing ke go tsholla go ntle ke bona ausi wa ngwana o la be ke morumile re o bitsa CCI ke mora ke re a lena motho a ka khwa moselina le le honana mare ke a le bitsa le tle re a re makhutso ka re a rora re marabe ke tlo gotlella go bona mokhuna ka ba surprise ka cause ngwanola ha ka mmotsa selo ene ko monnyane ke thabile hore he ngatla ka bolela hore ke bona se ke se bonang keng le ena o tlo ba botja le batho ba ke bona ntwe ka mohare mara o ka re ge ke be go kwa ga botse ka ba go kwele ga botse go nne le mo o ka re ngurile o butsishe ngwano wa rena o bona e mmola a re ke bona a buti ge a be a re o bona a buti o be a era a buti wo a motsebang gore ke morwago go ba a buti wo mongwe wa ka mola ba re jane a se ke nahane hore ke mmotsishe diputso tšo o no re hara a buti ka kwishare motho mogolo mo yena o mmitsa a buti oh yeah ka be ke mo khopela o be ke nyaka go bolela le ena ke nyoko o bolela le ena hore motho nna ke mmona bela o ka re ke motho moso o hannout mara surprise furuhe e ke tlhakana le ena re dumedishana ke mora ke re why o sa tla monna mabane go bitsa a re o ka gotlella go bona motho a tlhokofetse nna wena o nagana gore o itsere ka etabe tabe o itsere mo ngwaneng wa kwa habo ke mmotsisitse ha botse oh yeah a mpotsa ra wa ngwana ko ha yo mpuditse hore o bona ngwana ha wa tlhokofetseng ka tlhoka maitshwaro kwa tsa ka tlhakatlhakana mara mafellong ka tja decision e right ka khopela motho ka re man ke nyaka motho mo ka nthusang ke nyaka o robatsa ngwanola
ba ntsere ba nkisha mo motho a ya o robatsa ngwanola a seno robatsa ngwanola ka boa hape ka dula ntse ke utlwa o fisha ka na mokgo ke ile hape ko ntle ka o patlama ko ntle ka bo past 10 11 e di re bo to 12 moshimanola ke mmona hape mo lefestereng ka mo next door ka mahara ntlo byanong yena o la o mmone maabane okay ke mmona ka mola he ke mmona ka mola ka reno mantabe byanong ha e sale ka mokgobe ke dia motho la nje tšhelete fela ke founela o la byanong ke mongwalla SMS ke re man hape motho la ha ola o nje tšhelete fela motho o se sa mmona ka mo ke re ke motlhalošeditse ntato la rile go wena ka re ke bone ngwana ka mo next door a ke nyaka go bolela le batho ba ke nyaka ngwana ka robale ba ra sa robale jwale ge o mmona a kere la mathomo o mmone a nosetša merogo la bobedi o re o mmone ka mo ntlong through the window mo lefestereng okay be a le mo lefestereng mo nna ile ya ba boima taba e nkimetse thata e tsere nako ke rile he ke nyaka mohaisana ka be ke morata be ke ipotsa re ke yena ke kgonang go tšea le yena dikgang ke ipotsa gore ke tshwantse ke tsene mo yena kore lenaneo ke lona le ntlha le fisitseng gore o ne le kgonagalo a re motho a ka berekisa motho a mmerekisetša mo godimo o mongwe kore wa se tlhaloganye bjanong ke nyaka go tsena mo yena ke kgopela maele mo basading ke re mane ke bone nto e sosososo ke kgopela maele ke nyaka go botsa motho a ke nyake a etse o ka re nna ke a moloiša ke nyaka gore ke mmotse ka mokgwa ka ikwešišang ka gona ausola re monna re mona a ke tsebe re tlo mo tsena bjang ka bane taba ya gore motho o tlhokofetse ebile wa mmona straight o sa lore wa bona go bolela ka o lora re ka e bolela ka mokgomo mara wena o bolela o re mmone bo straight ka re ntate ka kapa le ntate moremi ke bone motlholo wa bosupa ba re batho motho o kgona go bona motlholo ke bone motlholo ke santse ke nyaka go botsa makhiola ka ke moratang o re man ke bona nto eso go tsena mme o mongwe furu ka bo pass 8 bana ba seno felela sekolong ke ntse fase ke nwa tee mme ola wa tsena ko ola ha re ka hare ke bona no tswa ka ditulo ka montlong a fitlha tja ditulo tsela di bea montle ha di bea montle ba hadimetse mo nna ke ba furalletse ke lebeletse mo jarteng yaka o re mo yena o morare aowa wa tseba ke le ke a le emela la tseba rena ke a berekana wa o sa koloma ke mo a ra wa ke tlo koloma ka jwa mo se nna boshu ke lala ke fofa ka ngwana ne ke boputsi ngwana limphile mokekolo we ngwana wa moshima a re ngwana moshimane ona o ka re nka idibala a re ke limphile mokekolo o tsamaya le ngwana moshimane so ngwana wa moshimane o ke re ke a moroma o hana ke moroma a re mokekolo ela re ke molate ha ile le monna molantate ka kapa he gore ka mokgo ke le botsang ka hona e re ka tla go nna ka le bontsha gore be ke ntse fase mo kae mme ola ha di ka so adra so ha feta mo a ya go mokekolong ola ke mo lebeletse o ya go mokekolong ola fitla betha gidi a hoella mola wa setlhaile motho a boa a bitsana o suola ba se bana go gidi kwa la tswa tsamaya be le la boraro ke a go ke sa hopola ha botse right through ke seno fetša o fiela lebala ke nna ana mola ke nwa tie ke ntse ana mola ke fetša fela ke bala bible ke tsena ka montlong la boraro be ke tlang ke le mola mola wa boa wa kokota ne motho wa marabang o ya go sthareng sa diguava o ga diguava ha twa mo diguave mola o tla mo gausi le nna re kwa go ke gale ke kokota ntate moremi le ntate ka kapa mola o rile ha fitla mo mmeng ola ba tja ditulo ba nna mola ba tshatse o se sengwe ntwe ke yona e ntshwere boima gore he ke mmona a ke tsebore ke dieng mme ola o rile ha tsena mola morare he kganthi jwale le bereka jwang a morare wa tsa ngwana ola ka mokgo ke mmethang ka ona ba tshatse o se sengwe seo ka reng ke banyana ba tsheha gore kore ka ska ka ba hadima ka nonna fela ka re makhia go be ke morata ke ipotsa gore ke tšea le ena dikgang ke ena ntirang ka na mokgwana o a re moshimane ola ke a mmetha wena ola re ya mara le tsebe gore nna ke a le emela
and then he le feditse go o bereka mmereko wa lena le fete ko nna pele and then le khone le ya hae a ra wane bjano re tlo feta khosa re sa latelwa o molomo o bereka mmereko wa hae e ba bolela ka moshimane ka re ba ramanaka ke sekoko wa re kwane batho ba ba swereng meeting ba bolela ka ngwana gago batho ba ba swereng meeting ba bolela ka taba tša bona tša lekgotla la bošego o ba theeleditše ke ba theleditše a go torofa o dilo tšeo wa di kwa wa di bona ka ditsebe tšaka ke di ba utlwa gabotse ka mokgwa ke le lebeletseng ba ntebeletse mara nna ke tsebe ba ba sampone nna be ke bona wa tsa ba tseile seo se sengwe ka ba ka utlwa ba bethana ka matso ba re mpotse gore mara he re ka tsoga furuhu ra tsoga ka bo 3 ane re fitlhang ka yona mo hae ra namela ra go re yang go teng re ka tsama matšetši a makae ba emelela ka maoto ba re ka tša matšetši a mararo re ya kowe re robala re tsoga ntse re ya ra tša matšetši a mararo re robala re boela kene e ntshwere boima kudu ka lata o seo mong ke phela le yena ka fitlha ka mmotsa ka re mona ngwana ka o bona sono nthušeng banna ga le neko le tsebang motho wa o tseba dilo tša sesothongko a o robatša ngwana o lala mafello ande stere ke tlolwa ke boletse so ka re ke tlolwa ene o ka se tlo ba monate alright a re dieng so batswadi mahloko le ditlaišego tša lena di tloga di kwagala gabotse kgaetšedi yaka e fa pingana le kopelwana ka moo kgaetšedi thobela ba ke kwele ore ditaba tša batho ba kapa ditlaišego kapa mathata a bona a go apere a go apara ka se sereng o se wa gabo bona thobela ke le dumediša batheeletši ka moka le ka mo studiong wa bolelang ke mama bena ko RDP gore ke re dilo tše di feleleditše di nkapere le nna he ke tlo e thoma mathomong ke tla ka tšona gabotse mme o be fele a lla ko mogolo monna ko monnyane mo go yena a fele a lla a bolela gore jwale gona ke nako re ke bethe motho ka re go betha motho maphodisa a tlo o tshwara ka bana ke gale o lla o sa go kry thušo motho wa modimo a re sepele o nyako kwa gore go diahetse eng ka bana ba hao o kgone go kry closure he le gore bana ba hao ba tsamailela modimo o tla amohela ha eba ke seatla sa motho wena e kgopela fela gore bana ba robatše and then o tšwele pele ka bophelo o tlo fola ke motsere ka letsogo ntate moremile ntate ka kapa ra tsamaya ra ka muša ko ke mušang ko teng ka fihla ka mošia moo ka re jaanong tše ke tša lapa la hao šala le tšona nna ke a jika ke a sepela ke sepetse ka boela morago ke a le ka tšeko le a se ke mmotšiše gore go diahetse eng ba rile eng ke tša gage bjanong ke tsena ka e jalo moo mme wa bolela gore nna ke re wena o ntiela bana baka ko wena o mpolaetseng bana baka o ntoela bana baka ne a se taba ya gore ba re o re jwa makhelwane wa hae he tshwanetse gore a tobane le yena so gore mara ge o re nna ke a o loya kudi ya so o bone eng ke re makhelwane a ka se athare even a single word mo di mohamme o a ka se bolele selo mara nna he ke tlhaella ke rugiwa bošigo le motshegare straight so a mpotse gore ya wena ke wena o reng nna ke a loya ke re mara motho o a bolelang mafoko a shu o lebane le yena le ka tšeko le ka bowane o nrugile mo tseleng ka ntato nana le yena ka re papa ke kgopela botšiša question e teng nna ke le so ke hwela eng ka gobane monga ditaba a shu a se taba ya bare bomme ba ile ba tšeatšeana ka mantšu bona ka bo bona bom gore ke nyako bolela nnete ntate kaka ntho ke taba ya gale ke ntho e leng gore ke gale e le gona he ke tlošala nna ke suggesta gore taba ye ha e sepele ye go ntate moremile ntate kaka ke go e tlo kirang ka tlholoko teng ke batho ba e leng goreng o makhelwane o mongwe we yena o a ka se arabe o mo tšhaba gampe
bjanong wa gašala a mo araba ke ge a tla ba mokwa a roga nna a re ke kgopela o tloele ngwane wa batho le bana le nna ke reng bana ba ka ke ba bone kano o mo rogela eng o diile eng jaanong ge ke mmotsa ke re mohlomong go ya ka nna ka mokgwa ke bonang phoso ya ka ke gore ke o tšere ka buisa mothong wa yo kwa gore go diagalang ka bophelo ba gago nna Ntate Moremi ke ruwa bosiu le motshegare botlhoko o rugiwa ka lebaka la gore o phološa o ke rugiwa bosigo le motshegare le ka tšeko le ke mmotsišitše ka re ke go diile eng ke go senyeditše kae ka ranta tola ka renta twa modimo ke kgopela o botsiše mmego gore ke mo senyeditše kae a re dire so mama go ne mo go ileng go a fitlha gore wena le mmeo le omanyane go ne mo o ileng wa mmotsa gore o berekile ngwana ka bošaedi ke tlo omanyana le yena ke motho a o rata makgotla a bolela le bahaišane ba hae ba bolela ka nna before bana ba tlo tlhokofala be ke ba šile ka mo RDP nna ke nna DB le ka o tša DB tša mpalla ka boela ka mo hae ke boela ka mo hae o re no mme o nyaka mo a sa boele ko monneng wa hae mola wa bona ka re ke a homolela ka ba ka ema ka maoto ka re mona ao nkile wa tla lenyalong la ka wena ho tlo mpušetša hae o tlhakana le gore ke boele ko motseng ola a tsa re ke tswile jwang wa sa mputšiše ke go botse o tlo ntha re ke boele kwa ke sa boela ko ka mmotša ka moragarao ka matseo ka sekgona tlo nkgona ka pheko ko o bone wa tsoga ene ke tlo donora good donor ebile a ke tšhabe motho ka mo motseng ao ka mo e tlang ke le emeng ko tseleng kwa ke le bontšhe gore ke tla le futera jwale a senka la futerana ka matsogo o ntšhaba hure a ka se eme mo pele a ka o tšhaba le ke bolela o ne o dikelela ke no botsa ka re a boa o ne ba mantswe a mang ke ro ka se a bolelo mo moyeng ka mmotsa ka moragare wa bona tse o di dileng ka sa le o feletsana moo o jwale o ke o kgwela gore o thušitše wena mara ha e bulele a ke tsebe gore o e bona jwang nna ke ne utlwantša a mmitša ka thapa a mmitšang tsona ka moragare le bana le nna ko bontšha gore o ka selo sa feta ya dishopong ke tlo canceli a tee fela then e tlo tsena ya brika and then ka e namelang ke tšhaba ge ke diile molato ko aka ke tla kgwela ko tronkong a ona taba tloela motho o le wa dibalene le nna gane jale ke tlile le ngwana mo o ne le 13 years ngwana be ke fetileng o ya sekolong manta ha boa sekolong ha sa kgona go tsamaya ke re ke leka ka mokgo ke a pallwa ke tsebe gore leoto le no heile so ge ke tswa ba sampotsa vier ka ena ka rao wa bjanong ke tlo dia ka mokgo ke sa tsebeng ko re ka palla ha Moremi ke boamo a ke tsebe nna le bona ya le ka fa gaetse dishue Ntate Moremi le ntate ka kapa gore ka tšeko le ebile abuti David a ba a phone ke nna ke ba latile ka re this thing ya escalate mo e leng gore le nna a ke sana kgotlello ke nagana gore ke ko abuti o mongwe na le podcast since yana ana le dilo tse mohlomongwe a ka founela bontate Moremi ka mola ka ge ke tlabe re mo tlhaloseditse gore go diagala eng mohlomongwe a ka bolela le bona ba kgona gore squeeze this thing ya moyeng ya kgona go solvega e le gore ke bolela so ke boleditša ke ntate Moremi be ke bajwa ne ke lwala botlhoko mo e leng goreng ke rile ge ke bajwa ntate Moremi ke ne ke fele ke ekwa batho ba re motho a re ke bone modimo o mphušitše ka tšeko le ke nna ke a itlhatsela ke re ka nnete le nna ke bone modimo a mpuša a re wena ga ko nyake mo sepela o boele morago o na le diphephetso tse tshwanetseng gore o di sefe go lefatsheng ntate Moremi ke rile ke dutse le sontaga ka kwa moya wa ka o mpotsa gore bitša moruti wa ka next door a tla a o rapelele a tle a tlo breaka di-case tse di leng ka lapeng la gago o tlo fola ke biditse mme o wa botsa moruti a tla ba nrapeletse ntate Moremi e rile ge di re 2 minutes to 12 Sunday bosiu ka tsoa ka rapela dimpa tša ka di a thoma di a ruruga ntate Moremi be ke tshwara ke dipeini mo fela mo
gore o ka re ke a leshokong gore ke phushe ngwana a tswe ke ka mokgobe ke ba jwa ka teng tata Moremi ke rile he ke seno ke rurua dimpa ka mokgowe ke na le ngwana ka wa bobedi ke yena a nang tlhokomela ke yena a nang le matla ao a nang le sebete se sa gore a nthushe ene o na le 15 years dirile he Monday through ba ntirela tee kara ke hane bana ba ka ke a lwala ke a bona gore le nna mo bophelo bona ga bo sa le gona mara fasting and prayer ye ke a ikenela modimo o tlo nthusha ntate Moremi ke nwele tee yela he ke fetša di re ke ya toilet ya go nna ke a ka mo ntlong ke tsene ka mo toilet gona tswa phisana fela so ka utlwa ka mo metsing tompu ho feta mo ntate Moremi ka kwa moya modimo o bolela le nna gona le motho undirect moya modimo ya a re tseya letsogo la gago ya o le bie so tata Moremi ke le beile so la bua hape la re bia so ka bia so ba ra bona letsogo la gago ka mogole beileng ka teng o bethe go bofellong ba mpa then o tlo bona mohlolo ka ra ga ke na matla moya o la modimo wa re matla ke tlo go fa ngwana ka tsekole o ka stswile o bile le ona hape mo bophelong ene o tlo re batho go ba hlalosetsa ba bang ba tlo tshepa ba bang ba ka se tshepe ntate Moremi ke dila ka mogola lentswile la be le ntaela ka teng ke no re he ke seno ke batha mo he ke ikuka dimpa ke disha odimo ka mo toilet ntate Moremi gwa re tate Moremi ka kwa bohloko ke tshuile ka bolela mantswa ke a ntshitseng ke gore a ka ja poison a ke na poison ka lapeng laka mara se se di a halla batho ba ileng gore ba jele poison ga ra gore a ke sa na mala ke tlo phela na bana ba ile sekolong ke shetse ke le tee tate Moremi ke rile hento le sone o wela ka toilet ne ke bethile ke moya ola wa di breeze tsa ko metsi a lewatle o mpethile 2 times ya ka tswa sethitho he ke seno ke tiphumula ke emella mola ke nyoko lebella re ka toilet ke reile ka mo toilet le di color tse so tse green go ne makhura ka magare go ne matlalwana gore ke sa kwishisho gore tse dingwe tse ke dinwa gana gore jwa ene before mo gona dilo tse ileng gore ke dintshitse ntate Moremi di no te tswetse fela di teng ka mo founung ya ke dilo tsa mohuta manso o no ba o ka di tlhalosa so dilo tse he ke di tlhalosane engwe ke tswileng ke ile toilet okay ke ntho ka reng ke noga tate ka kapa before he ke tlolwala ke ba bontshitse ka re he ke tlo gapa ntate ka kapa ke ntate Moremi ke ntshitse lekhura la gogo le letala lekhura la gogo a ke sa gona o ja gogo ke ja go yang go batla ka moteng tate ka kapa ene ntho nkgatlhang ke gore ha isheng ke ka rena ke loya ke mokete le he ke be ke lwala he ba mputsisa gore ganteng o tshwere ba ne ba mpona batho ba re dipebile ba sa tsebe gore nna ke a bajwa because of ntate Moremi be ke phela ka montlong he ke se gona be ke sepela ke ya Pitori ke ba botsa ke bara ke re nna batho ba mo ha ona le o moti wa ntro ya na marare le boga moya modimo go thushitse ngwane jwanong yena motho makhelwane o rumile motho a re mmotseng gore o ja keng o fetsa keng ka botse taba ya moagelwane le be le duma gore atle mo radiong ke re tle re kwa bothata ba ga gore ke thobela a ke fetole ya go tla radiong le khonole ke founetse Moagishane okay and then Moagishane re boletse nna le yena a kwagala a se de bothata ba go tla and then a re yena ebile o be a gopotse gore a ishe taba ye moshate and then ga a isha moshate o kgone go ba solve jwale nna ka re mo go yena ka re no ka mokgo wena o bolelang gore taba ye shetse e phatlaletse ka gona e tletse moshate a kunyatše mara e ya go kwa ke bona bao ba tla beng ba ne le lena mowe but ge o kgonne go tla ka mo go rena ke radio leina la gago le tla kgona go hlatsoga ga botse ko ditsebeng tša batheeletše ka moka a dumela mara a re go nna bana ba tšhaiša ka bo 5 e re ke tle ke bolele le bana and then mara ka mmotsa gore o ba lemoše bohlokwa ba gore why o swanetse o tle ka baka la gore
gone jwale gone le ka mokgwa batho ba go tšeang ka gona go sa kgathale gore e ka ba nnete goba e ka ba maaka. So ke kgopela gore o lemoše bana bohlokwa ba gore why o swanetše o tle keno. And then ka bo I think ka bo past 5 ke founetše ke morwedi yage ga mfounela o boletše ka mmereko wa gage wa di public what and then le nna ka be ke bolela le yena ke motlhalosetša gore bohlokwa ba gore mama a kgone go tla ke 1 2 3 4 and then a re mo go nna re ka baka la mmereko wa gage yena a ka se kgone gore a ka tla a tla fegeletša mmage. So ka be ke kgopela gore no mohlomongwe ka baka la re gantši ge batho ba kgona go tla keno mara ba felele ka kua reception ba se ke ba tsena ka keno. And then ka re go yena ka ro right ke kgopela gore rena ga re ganetše kapa go gapeletša motho go tla pitšentše kgolo. Lebaka la gore re foune ke gore re a tseba gore taba yeso ke ya go hloka jwale ka motho o e leng gore ditaba di ka tlhakoreng la gago. Go bohlokwa gore o tle and then o tle o bolele letlhakore la gago le tlabe le le bona re le kgalemeng re le eletšeng re le hlatlheng and then bona morwedi ya gare at least ge nkebe ba re gone ditaola mo radiong ngaka moremi o tla le ditaola a tla tšholle ditaola a bolele gore na mang wa loya mangalo e ka re kua ke radiong a se ka ntombeng ke radiong. And le ge ditaola di be di le gona di ka se šupe motho ka molwana gore motho wa loya lebaka ke gore boloi ga gone ka mokgwa motho a ka bophurufang ka gona gore ka nnete motho ke moloi jwale mara rena tše tša maloi le di be re sa nyako o tsena mo go tšona re nyako o tsena mo tabeng ya go sekwane ga lena jwale ka baagišane re le kgalemeng re le yageng ka baka la re baagišane ge ba elwa ga se nto e botse go sa ntwa ya lena e tla be e fetetše ko baneng ba tlabana ka dithipa kua majwaleng ba šupana ka menwana mo distrateng jwale ke ntwe re sa e nyakeng wa e bona. And then morwedi a re e re ke bolele le mama and then yena o tla bua go wena and then ka re na ke ne bothata ge e le gore yena o tlo re ga a bua re a ketle then o tla be a sa tle go lokile ga a re ke atla then transport e tla ba gona ya go lelata and then if e le gore ga le kgone go tsena ka transportong e teka gore ga le kwane ba tla ba le ya bona le tla ba le ya lena and then bona ba re no bona ba ne transport o bona. So mogekolola o ile ga a boa o buile ka voice note o buile ka WhatsApp voice note a bolela gore ga tle ene a sa tleng a go thušiwe ba ka baka la gore ke bona ba nyakang thušo. Okay. And then ya ba gore e feldile jwalo gore re ba ganne go tla ke maybe straight ba ganne go tla mohlomong ba bona bohlokwa ba gore ba swantse ba be gona mara nna ke boletse le bona go tloga mosegare ka bo 12 le ka bo 5 ke boletse le bona. I think ke molaetša o ba nthometse ngwana wa mafelelo gore ba ka se kgone go tla mo radiong ke molaetša o ka be mo tsene ka bo ma past 7 to 8 if I'm not wrong. Tabeng ya meloko mebedi ge ilwa go swana le malapa ga le gausu moagelwane ba se a swanela go gana go gana go tla mo dira gore e be o ka re wa di tseba re sa re go jwalo. Taba ye ya mama e kuša bohloko mama sa mathomo o tlhokofaletše ke ngwana ene o a bua o bona ngwana gage a nošetša morogo ka ga batho ene ke moagelwane wa beng a morata a re tsebe gore ba bošego ba tsošitše ngwano ba mmeile ka moga moagelwane goba serithi sa gage se ka moga moagelwane a re tsebe gore se beile ke mang ene dilo tše di so di a kgonagala nnete ge go nepoledišana ba kgona gore ka re ngwane o godile a bapala ka mola a re mo theboleng re mo tšeeng re mmeng ka mo
ge ya le gona re kgona go di lebelela ra di nyakela tharollo ra kgona go tseba gore re tsena jwang ka lapeng la gage gobane ngwano ba ga bo ba mmona ka lapeng la gage. Moroka a ke di so ganyane fela motswadi yaka ganyane fela a ke dire so ha ntate ka kapa le kae ke mme ola no mo phone tšimo mosegareng ne ke naganna ga botse a ke itle ko neo ke ena a nyaka nthušo nna ga ke hloke thušo ka re le ina la ka lona le senyegile le gone jwale ditabana di atla ka ena vela le batho tsamile ba botsa vela gore ke a go ka kapa jwale le no go kwagala tše ding no ge ke bolela le wena so ke gone motho e le ro a bolela ka ena gore o reng ka nna jwale a ke sa le taba a ke tle se la nkemela. Thank you. Ge le bua lo maubane rena ga re ka se re mokete o dirile sa gore fela ke rata go lemoša batho tabeng ya mohuo a thutšego ke koloi ke ena kere motho pele a thula ke koloi ba mmela molaba ba mothea koloi ya mo gobatša ba mo thebola pele o thula ke koloi ba go thebola pele ene pele ba go thebola go balo mo ba go beyang jwale ka baagelwane swanetše re tsebe gore go na le kgonagalo gore dilo tše di sore ka gahlana le tšona ge mama a gana go tla gone jwale go ne dipolelo tša go swana le tše ba re o nyaka thušo re ka mo thuša na nnoši ba bangwe batho ba mola kgausi le mola le dulang ba reng ka moagelwane o a ganang go tla mola motho a lla ka ngwana gage o a tlhokofetšeng o a reng o mmona ka ga gage batho ba reng ka seemo le matlhoko a tlhakang ka gare ga lapa la mama a re ke yena re a tle re boledišaneng re boneng gore go diragala la tseba magagešo ge re le batho re phela re swanetše re be le botlhale ba ponelo pele ge e le gore re ya kwana tšatši le lengwe ba loi ba ka loša mama le mme wa tlile le yena morediong mme a thoma go bona go tsoga nto nngwe ka gare ga lapa la mmeo tene ge mme wa gana mme wa re ke ba bjotša ke ngwana ba re bothata bo ka moga gago a re thušane moagelwane wena o gana re thoma go naganang rena ka wena a ke gane go le thuša mama a ke gane go le thuša nnete ke no ba ke nyaka go lemoša batho gore ge motho a tlhokofaletše ke ngwana pele ngwana a thula ke koloi ba mothebotše pele and then re kgona re rorobatša ngwana o la gantši mo yo la šetše ba utšere ba mo capturile ba moswere mo go bona re robatša lebitla motho a leng mo lebitleng mara seriti sa gage se se gona mo go yena so re no bolako go bereka lebitla le nkano re ngago motho moo motho o kae motho o mo metseng o bona ke batho ba gona batho ba e leng gore batho ba bona ba ya go namela dibase ba gona batho ba e leng gore ba bona batho ba apere diroko tše tšhweu bana ba kgone tsoga ka magae ba bone motho ge a re ke ka mo ba re ola ke tate ne tata ka robetše so go le moagelwane o e kwa o mongwe a lla re ke bona motho ka moga gago ke bothata nto mathomo e santse o e tsebe kore yena motho ba reng ba mmona ka moga gago go na le kgonagala re wena o ganne go berekišana le ba after 2 months o ko ngwana ga gwara gape mothola ke mmona ka nnete ka o tlo dira ka re wena a o ne right gore o ka lebitleng la bo ba wa re wa go bereka mothola wa go morobadiša a o ne ge le sa kwana ba ba ka tla ba phasa ge e le gore motho o ka mo ramontšha and then ra ba ra go bereka le lebitla wena o tlo dirang o le moagelwane go o ka re o gana wa kgwetša e le gore ka nnete motho o ka mo lapeng la gago ene ebile ke go tlatša moroka a ke re ge motho a re ke bone motho ka mola a re gore o beile ko wena goba wena ko wena moloi o re ke bone motho ka mola go ira gore le wena o lengwa ka mola o swanetše o makale o tlabege ge go kgonagala le wena o tswe ka difate o re gape ke makatša le go tlabega ke ge batho ba re ba bona mohu ka lapeng la ka ene mohuo a swa ga borena a swa gešo ga re hlobane re no be re tsebana jwale ka baagišane wa e bona taba and then le kgoneng go thušana le ba bo mohu gore
se ba se bonang se kgone go imologa and then le wena o kgone go ba safe le bona ba kgone go kgotsofala ka gore go ntse le bana ba gage ge ba ka re ba etswe ba re ka kua ga bolena gone sepoko ene sepoko se se leng ka mola ke ngwana next door ba tlo se tloša ba ka re ke tsela e right ya go berekana dilo tša go swana le tša di bonolo nta mathomo re ka no re alright a re lekeng go ntšha moya go ba re ntšheng serithi sa ngwana ka molapeng lela ngwana o le se ka tlhole sa mmona ka mola re motšere go mo robadiša go tlo diragalang o ka hwetša e le gore batho ba bošego šetse ba berekišitše ngwano dilo tše dintšhi tše e leng gore ke tša go tsamaya a go batša batho ba bolaya batho ba thebola ba bangwe batho ba Falbanka ba lile kudu ka taba dikotsi tše di ileng di a tlhaga ka bontši Almasdrift and Falbanka di kgauso le kgauso go ne le bana ba ba ileng ba berekišwa mola gore batho ba we ka dikoloi mola and then batho ke nnete ba wile ba bantši ba ba robetše ene ge re boa re lebelela taba ena o ka hwetša e le gore wena o topona o le ka gare ga bothata mama gante wena o ka gare ga bothata bo ka mogare ga lapa lela maagelwane go ntse la ka bona o ka re bana ba gage ba right dilo tša bona di a ba lokela gona feta 2 months fela goba beke tše pedi ya ganne gotle go thoma go senyega ka mola ka mohu a šomišwa bošaedi re le ka go boledišana le ba lapa leo ba gana nto re dirang keng re phasa badimo ba borena ra ba kgopela gore ba ye ka mola ba re latele ngwanola a re ketimele go bereka le boitla la gage re roma ba bagolo batswadi gore re latele serithi sa ngwanola se tšo ka mola malapeng a batho se buele mo ngwana wa thutšeng ke koloi and then re o se tšea kua rena re o se robatša and then tše e leng gore ngwanola o be a šomišiwa go di dira a le ka kua gare ga lapa lela di tla bona ke ba lapa leo gore bo bereka buang ka tšona fela go se ka tla wa hwetša e le gore ba gahlana le seemo sa gore ba hwetša ngaka e reng ke rata go le thuša mara go le gore nka le thuša ba bo ba le ba se gona gore gore ge re roma badimo re lateleng serithi sela ka mola a ba ye go se tšea gabotse bo se tšea ka ntwa ene ge ba ye go tšea serithi sela ka ntwa go ne kgona gela re ba se lata ba se tšeele ngwana ka moo ka gore ge motho mongwe wa go se le ka rua motho ka gagage o mo ruela go mmerekiša ene dithokolosi tše dintšhi goba dipoko tše dintšhi di ba le basadi wa tife gona ka mogare ga lapa la gago šetse a thakile mosadi o ka bolela mama ntate Moremi o ne le nngwe be ke tlogetse ngwana o tlo go fetša go tlhokofala he ke ya mothong ke ile o bereka ka re ka gobane o tlile ngwana o tlhokofetse be a sa jimetseng a sa dule a sene setšhomi ka gopela ntate o re ankiše ko mothong ke bereke le bitla lela ke re ke nyaka go bona gore ngwano a ka dira accident mo Falbanka mo tsamang koloi tše pedi a kgona go tloa mae Joburg a yo bereka Joburg a boya hae go dikoloing tše dintšhi sona ke kreile motho a yo bereka le bitla lela a re o bereka le bitla ka ipotsa gore o tlo tla mosadi wa tla monna la o fitlhile a nkereya be le nna le mmane a ka le makhelwane a hae a fitlha re ka tsekole ke tlo le botsa nnete o fitlha kukha mama hare a rena a re bana ba hao ba fetša ke nna e le ntato ekwa a re bana ba hao ba fetša ke nna ha ke loe ke lete ke loya le wo a šupa yena makhelwane o ke bolelang ka yena gane bjale wa e bona gore ge nthwela ke e bolela maubane ke re ge mme o a tšhaba go tla mo o gopole gore mama taba tša a reng o di bone a re ke di lorile o re ke ba bone ke bone le ngwana ke ba kreile ba le lekgotleng ba bolela so rena re a thieletša ka mo e motho a bolela re thieletša kudu gore motho ke ditoro ke pono o boditšwe kwa go njalo rore go tlile motho a re nna dilo tše ke a diria mara ke dirie ke nnoši motho wo
a tlileng a tlatsetša gore di a direga dilo tše ke motho wa gona molagae ke motho ana mo haimole o sa phela le ena le gono le ena o sa phela ke ntate ke o moholo ke ntate a re ke bera ke loya le basadi ba bararo and then go tloga mo emma gore na ga senke la re mohlomong ka moraga matšatšinyana la leka go mmotšiša le nyaka go kwa gore o be a tee kwa ka nako ela goba o be a sa tee kwa a sa timetšinyana ke mo recordile ka re o mo recota ka utlwa ke sa kgone o ka ya kwa yena gore ko mmotšiša dilo tše lo baneng o di boletsene di nkutlwiša botlhoko mola a boletse gore bana ba hao ba bašimane ba tlo kgwa ke tse gore ba tlo kgwa bja mmara ke dirile ba re keng na mokere video a re ke dirile letswa bana ba hao ga ke tse gore ba tlo tlhokofala jwang a šupa ena makhi a re ke loya le basadi ba bararo o mongwe shu a mo šupa makhi tabe wa itseba makhiwi o mmone straight ka mokgo ntebeletseng ko o lebeletseng tateka ka papa magorena taba ye makhi o wa itseba gore mogalabetso o mo šupile a le mo a re loo nka rialo ka helo banong gore o mo šupile le ena mo lebeletse le nna be re le mola ene be ke se one e ne ditlhatse tabe e na le ditlhatse tabe wa di kwa ditaba tšela nna ke di bolelang gore wa bona taba abuti ke bona emisha letsogo ke tlo hatelela mo tabeng ya ntate wa bolelang ka ena ntate wa bolelang ka ena ke ntate o leng gore ke ena ke tlhalošang gore o ntsenyeditše bophelo ntate o ne ke phedišana le ena ne ke le motho o ke mo kerang ka razara ntate go kireng ha ka mmereko pelo ya hae ya nna le maboya a re nna ke to direla mokgekololo tše di botse a re gore tšhelete o e tshware o ka se tshware ai ke tšwa mo ena mara he ntse nako ntse ya mantswe a felang a šia mo nna a dula a mpotšala ka mogolong gore ke sa tlo tlhaka a senke ke tlhake so o tlhokofetse mošimano ha kopana le nna mo menateng mo monno wa tla o re ena o kgopela tshwarelo mo go nna mo tsona ke nya go bolela le wena selo o tle o le so bonye go bolela le nna tshwarelo o inya kang ke a ke wena wa ndira selo mogala bola sala bolela nthong wa rena ona le selo se sengwe sa gae a senya ke abe le mosadi senya ka banna fela senya ka banna ba bašimane fela mapele mogalabo o tsenela masogana mogalabo o tsenela masogana mosadi ya gage ke masogana magarebenyana a bone jwale wena ka gore bo phela le wena o mesitše selagams nna ke mesitše selaga because nna nkry-a mostly ke tsamaya le legarebe laka o kry ke na le legarebe laka a mfounela ke raa ke na le legarebe laka re tla le lona ene ke emelela ke ya shopong ke tsamaya le lona nka se lešie so o lemogeng ha ka gore motho ntho a e berekišang e nyaka bašimane fela ene bana ba teng he ba tlhokofala ha ba tswe madi a mantši ntho ela e tla inwa madi pele before kore e hafola madi before a tlo tlhokofala ya wa tsere ke maubane a re bolela le ba bagolo ba kgašo go sasa ba re fe maele lebaka ke gore ba ke ba swanetše ba dumele gore motho a no gana go tla ba re ba nyaka thušo na gape nto e ba ba e nyakang ke thušo gore ngwana bona a ka robala jwang tene re bolele le mošate wa kua ga borena wa Falbank ke ra Lofontein and then re ko mošate wa Lofontein o re tabe re bereke jwang ka re go njwale taba e botlhoko cause e theeleditše ke batho and batho ba tlhokofalela ke bana
ene ge ba lebeletše e ba theeleditše tabe e motho wa bolela taba a re ke ne ditlhatse tabe eo e gona ke bone ke ba kwele ga ka lora ke biditše batho ka tsoša batho ka re tla le boneng gape nto ke taba so nna ke be ke re Maki ga ka gona a gopele bagabo ba babedi ba mo felegetše fela a re kwe baagi ba kgašwe gore ba tla re fa maela mohutamang go sasa tene re tla botša bomama tene ra bona re bereka jwang taba ya bona re e feleletše ka labone go ya ka kgopolo ka ke lebeletše le bale ba bambale ka gore taba bona e ka se felele mo a go kgonagalo re ka felela mo ka re o a rugiwa then mme ola o šetse a nagana go te tšeela molao matsogong ene e tla ba phoso ba tla moswara and then abuti le yena wa go bala ene mogala bo ba re ba mo tšere video wa bona taba go ba le bohlatse e na le bokotsi ka gare tate morena a itse nto go tša botlhoko ka mogala bo o rile ha bona gore ba mo tšere video a boa a tla a bolela gore ke gopela le delete ntho le leng ka mo ntho le di delete le ka ra phone e ti delete le ka ra phone memory card a shuletse le ke save le ka ra memory card o blank o fe monno o fe abutilaki o nyaka le ge ba o bethile ka thokolosi abutilaki o tlo lokisha memory card o tlo foka memory card o re bone gore di ka bua malako ya sure o tla di busha ke department ya ga mogala bo o mmonang a khotla metšhini mola ya o tla re lokisetša yona okay ya no a ke re ema o bane re nyaka gore re e fetse ga botswa nkusha mama re nyaka gore re e fetse le ba mošate le bona ba hlatsele gore o ganne wa e bona then re ge re ya go dia dilo cause batho ba kua ba thieleditše o bona ene bane bana ene ke Maki ya batho motho a se Maki ya mama a nnoši ene le bana ba gage nna ke be ke re ba lokolle dipelo tabe re e boleleng e feleng lapa la bo bona le kgone go ba ga botse le bona ge e le gore le bona ba le tlhokela thušo le ge ba sa nyake thušo ya ngaka moremi mangaka re ba bantši go ka no ba ngake nngwe e ka ba thušang fela nto e tlogile mo ditsebeng tša batho e dutše ga botse e le lentso le le kwagalang ge batho ba ba lebelela ba kgone go bona batho ba ba right batho go no gana so aua re emeleng ka mola ba gešo re tlo feleletša taba tše le lena re le bogahle moroka ba le ba rena shiba nke o batamišo ba amogele mongaka ke moka a re tle re kwe ditaba tša bona ka a botlalo prof ga ke le lebogeng ba gešo ge le fihlile le kae re gona ke ba ga mang Ratau le tswa ka gae ba Ratau o ka Mamphogo kuku ke malina kuku ke Sara Ratau la bogolo ke Mathibele Ratau alright bana a ba titsebiše nna ke nna Ditshego Ratau nna moredi ya mogekolo a bode nna ke nna Ramtsudi Ratau alright nka di me kuku mare tlogela se ka go tlaiša kuku nna ke nna le Takabini ke mmangwane okay re a leboga ba gešo re gopela difounu di beng silent mowe sa bobedi re gopela re se ka ra bitša maina a dingaka ba profeta le dikereke mo moyeng se sengwe gape re se ke ra ntšha mahlapa jwale ka ge sealemoya se sa nyake mahlapa polelo a ihlape ya pare se sengwe gape magagešo a re se ke bebe ra dika solo taba tša rena re a di tseba ditlaišego tša rena re a di tseba re kgopela ditaba thui tša nnete ntle le go dika solo se sengwe dilo tše ke di-camera bagešo ke tloga ke dumela kudu gore kgaetšedi ya ka mola le wena ka mowe letlo le bogela dipitšeng tše kgolo mo difounung le kgotsa tše dingwe di lesega tše dingwe le dia jwang jwale le kgonne ba bogetše lena jwale di-camera tše bagešo e no ba tša a go thibela fela gore ge go ka ba le motho a ka nyakang go le tsentšha mantšu ka ganong e bane bohlatse bo gona mang le mang o te ponetše o te kwetše tše ba ga Ratau ba di boletšego
go mentle le go senya sebaka ga jile ka ke bapala setopolwana fa ge ke fetsa go bapala setopolwana o tsene dithabeng. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga mphe ngwanaka. Ntate Moremi le ntate Kakapa le kae? Re gona re kae kgaetšedi yaka? Re gona ke dumeiša le batheeletši ka moka. Wa bolelang mo ke ditshego nna ke ngwaletše mo pitšeng tše kgolo ka taba gore papa ka o hlokofetše ke sa le o monnyane a hlokofala e be ke sa bone selo ke nokwa ge di bolelwa go no jwale ka ntše ka ge ke godile ba re papa ka ba motopile strateng o be a sa kgone go bona o be a sa kgone go bolela ntho e nka reng ke e bone ke bone ge papa ka a hlokofala e be ke ne le mamaka e be re le ka roomong papa ka o ne o hlatša then ya ba go laela ga gage okay go tlile di-ambulance di changaganya gore ga ka tseba selo cause of ne ke sa le monnyane wa feta mengwaganyana wa ba le ngwana sestera ka o ne o tswa dikutu mo molaleng ga e tswa dikutu tšela ne ke sa ntše ke le monnyane ka re ne ke ne bo ma 9 years ngwana sesia ka le ena o hlokofala le ena o hlokofetše ka go se bolele o ne o tswalela mahlo a se kgone go bolela wa feta mengwaganyana gwa ba le sestere ba ka ba ithu ba ba ditše ka ngwaka gore ba ba jwa o ba jwa 3 months o a ba jwa 3 months then le bona ba phumeletše ka go ka fola ka ne ba ntše ba tsamaya ba ya mola le mola go buile gwa ba le sister o mongwe ka o nyetše ka 2018 December a boa o tlhokofetše ka 2019 December o tlhokofetše ba re o ile ka toropong re molate ka toropong ge re molata ka kwa toropong re mo fihliša ka gae se se ka sehlola sa kgona go ka bolela le ena a no bula mahlo thili go no feta matšatšinyana se se ka hlokofala go tloga mo re makatša ke mošimenyana wa bajwa ga a bolele dilo tša go ya ka tsela o bolela dilo tše dingwe a re tsebe gore bothata jwa gage keng ge re sa re theditše mamaka ba ba ke maoto a re robale ba phela ba gaša ka godimo ga masenke. Alright, a re tsene mo bolwetšing ba abuti o thomile neng le dirile eng la dira eng la pallwa ge le itla kae? Abuti re thomme re nagana gore e ka ba taba tša metšoko maybe wa tsuba ka ngwago kwa bo 3 e re nagana mohlomong ke nyaope kane ba di goga so jwale last year ra thomo hlokomologa gore ntwe ga se metšoko ntwe ke bolwetše o ba tsuba Christian a senke ga itse a mo ke mo ne re naganang fonu ga re tsebe gore wa itsuba or jwang mara like o bolela dilo tše leng gore ga di e ka tsela a ka no bolela gore nna ke ngaka tšhetšhe na ba mnyaka venta papa gore nna ke mo venta o bolela dilo tša mohutong a le tshwenye ka mogae wa tshwenya tšatši le lengwe go ka no feta letšatši a tšea something a re ke nyako go bolaya ka moka re a tšhaba le ile la moiša go bongaka tsoko le ile la moiša sepetlele yena o ile a ba a tetše ya tikiša go mme o mongwe wa ngaka mme o la wa ngaka a fihle kwa re mošiminyana o fihlile a letša meropa o nyaka thaso o nyaka ko go thatšišwa ene dilo tše ka moka ke di bolelang tate Moremi go ile go ba le sister o mongwe wa ka a re go ne le noga ka mogae e a hlamme e tlo re metša ka moka sesia ka o a go hlokofala o ile a re ga a hlokofala a re go bile le noga e tsamaile mo gareteneng e silver grey e be e rwele ditšhelete e molata mošiminyane o ile a re ga a thoma o ba jwa le ena o thome ka gore noga e raretše motse noga e thoma sekontiring e fihla ka gare ga jarata e raretše motse bolwetši ba bo mothomile a le kae bo mothomme a le ka gae ne ke dutše le sister o mongwe wa ka ge ke dutše le ena o a be a enwa tee a re tee ga e nyake ka gare ga lepekere e nyaka ka gare ga splate because of tee e tlo go tshuma go eno ke mo ka go the day a thoma ka lona o thomme ka tee o dula le lena ka gae gone jwale gone jwale o dula le rena ka gae okay sepetlele a seng kae sepetlele o ile
a tšhaba ba re founela ba re a ba mmone ka sepetlele ganeng o be a trya go ka tšhaba go ka tla gae. And then kua ngakeng o feleditše ba mothasisha goba o feleditše kae le ngaka tsoko ye e beng e le ka go mothuša mohlomongwe? Ngaka ye o be a re o santse a tsamaya e Rustenburg a yo thasiša ke morwa wa gage Rustenburg. So na ra se dumelane le taba gore a ka ya Rustenburg cause Rustenburg a re tsebe gore o ya mo kae. Taba ya abuti le ile la botša ba bopapage ka yona? Aowa a go sa le motho. Nako a fetša go boa sepetlele ba le kaone goba? Wa sepetlele ba mo file dipilisi ga sa nka di a dira selo. A thoma ga fihla ka gae o ba a dino a le ka sepetlele ga fihla gae a thoma a dira. A ke kwešiše mo nke go bolele koko ore ya koko a ka bolela. Ke a tamiša ka magare ga setilo ke tamiša ka kapa le moremi. Thobela koko. Ke leboga ke tsena ka gare ga setilo. Nna mogalabi ka ke latela mantšu a ngwanele o tlhokofetse 2007 ka June. Tlhokofala gago ka nebele batho ba e leng gore ba fospela ba enwa madwala. Mapele koko re kwane kana ba ke bana ba gago ba? Ke bana ba ka ba e kwa usia. And then ge le bolela ka mogala ba gago wa hlokofetseng le bolela ka o wa mo Venda a usa bolelang ka ena go ba le bolela ka Ratau? Ya mo Venda ke molautso fane ya Ratau ke a gešo. And then molautsi ke ena a hlokofetseng a sa bolele ya kgoši. Okay. Bjalo e be le motho e leng gore ba fospela ba enwa madwala ene gona o tswile lata ga e tswa e le lata ya ba motho e leng gore ga se nka boa ka gae ga se ya boa ka ga ebile go asa go tla motho re tla ba ke mogalabi wa gago kwa lopeng tla ba ke mogalabi wa ka lopeng gore mogalabi ga gore wa makatša ga tsoge ga reng ke re gore ya ga bjang gore wene tla o tlo mmone ka ga go mahlo. Jwale ka nnete ke ga ke tloga ke sepela ke ne kgaetšedi ya ngwane a le go kgauswi le nna ga re fihla kwa re hwetša mogalabi le ka nnete o no tswalela mahlo ga a bolele ga a reng. Wa tseba re koko a re idie jwang ka baka la nako ela ke a kwa gore o ka re o nyaka go bušeletša story sa ola ka mokgwa a se boletseng ka gona. Ke beng ka duma ge o ka tlalletša especially ka tše e leng gore mohlho mongwe di gona kgaetšedi a di bolela mona. Nna lapa la ka nnete le hlakahlakane le hlakahlakane kane morodia ke wa go hlokofala wa mathomo ke ya go latela tata wa hlokofala kwa mathomo aga ga ja hlokofetša wa go nna re mma gape mo ke le go ntshe nna ga ka robala lena le ka o nne robetse nna ga ka robala ya tša bolokilwe a re na ka robala mo ke le go ntshe ke a sokola jalo ga go le ka mokgola ka hwetša e le gore ka mokgole ngwane go lego ka gona ka se tse gore nka riang ka baka la gore ke motho fela a ke na selo a senke ya felo ka tswela ka ntle ka o kwa gore gante go se robale ga gago ke go ria ga duang re thomo o kwa gone bua le gore ga re ya kwa lekoa gore ngwane wa ka ga a robala wa sokola moya gago o mo sebaka-bakeng wa sokola wa šomišwa jalo ka nako ngwe ga re robetse re kgono kwa ka mo godimo ga masenka go tšholla disanta ka mongakong go ba le mekiti ka tšatšing ga ke robetse o ile go ano ba ngwana ka kwa ga ka go ne le digotlane ka bona ngwananyana a dutše jale ga ke phagama ke lebelela ke ngwana šoodutše wa mmakatša jalo ke hlaeletša mogolo e ke re wene gape ngwana šo o tsogile ke nagana gore ke ngwane e leng go tsogile modi ka moreng o tlile ka moreng yaka jale ke tlo tlaba ke ga nto le emelela e tšhaba e ketima e tswela ntle jale nto le ga e ketima e tswela ntle ke a makala
ke thoma ya ka kwa kamoreng ya ebe ke mohlaeletša gape be go le ntomo e dutse mo kgauswi le leboto jwa nna ke re ke ngwana ke tla ba ke ga ntho le emelela e tšhaba jale ga ke tsebe gore ke tla re ke eng ka baka la gore ga ke kwešiše se le gona mo godimo ga se ke se bonego jale ngwane le jale o thomo makala le yena gore awe re tsena ka kwa baneng ba gona ngwane ke lo ga tsoga ande bošogo ga ke robetse go ne gore ke apolo dikobo go ne motho o kare go motho mo kgauswi le nna o ka apola dikobo go kgoga dikobo tlhomana jwang ka nakong a re robetse dizwana ka kwa di alla ga re tsebe gore go riegang dizwana di alla and o ka re go ne motho a ja ga re tsebe gore ke eng re palele ko go tsoga hwetse le go boifa re boifa re sa kgone o tswela go bona gore sonto e tumaganya go dizwana ka moija ke eng gape ke bothata fela bana besho ke bothata na ke sa tswa re ka lapeng la ka go hlakahlakane ga gona bophelo ga go bophelo ka baka la gore le ba hlokofetse go bao ga ba hlokofala go hlokofala mo e leng gore ba jutse go ba jwa gantse eno ba go tswalela mahlo ya ba ile ga a hlokofetse gore botiri jwa bona mogala jwa le ngwanyana le ngwana ba no hlokofala ka go tswalela mahlo ene a seng ke ra tloga re ema re nyakišiša gabotse re fo makala le rena re se go riegang jwale koko mahušia a bile gona a go fahlile jwale ka motswadi ga senke wa nyaka go emelela kapa ga senke wa ba le matla go emelela go nyaka go tseba gore go ka be go diregile ngwana šo wa ba jwa ngwano o kgonne go emelela go ba le gona o ne o fatlhegile ka no emelela ba re ba bang ba re ke lefofonyana ba re ngwane o ne le lefofonyana nna ga ke tlo thomo mona ke ba jwa ba re ke di-crystal bana ba ka molapeng ka re nna ka tebelelwa bogolo ga ke re ke lebeletse ngwane ga se crystal nne ga ke mo lebelela o kgone o sega nnoši ga ke re ke ya mo lebelela o kgone o sega nnoši ga ke re goreng gore a wa ke fo sega batho ba bangši ba mmakatša ka nako gore ke sega jaaka jwale ga re ke sega batho ba bang ba mmakatša wena o bona batho a ke bone selo a ke motšha ke re ba kae batho ba gore yena ga batho ba ga ba bone ore ga ke ba bone pele gore ke a ba bona jale a ke mo kwešiše gore ye gang mo go wena jwale koko pele ke ye ka mola go moremi ka mola ke kwele wena o re o morwedi a ratau ya kgoši and then tata go bana ba o ba bolelang ka yena ebile le wena o tlhatsetšang gore o tlhokofetse ka tsela e sa tsamayeng ga botse ke molautsi and then bana ba ba tipitša ka boratau mogala lua se a ba a ntlhabiša jale fane ya ka se a ba tswa e ba kwa go bona le ka nakwe mogalabe a sa phela bentse ba tipitša ka boratau mogalabentse a sa phela ya kgoši ga gabo wa go tseba ke ile gantši ga gabo ke a go tseba alright moroka ke bone o ka re se se ba nyako bia mabedi a mararo mo gongwe a tlaleletse ke kgone go tseba tabe ya gore mogekolo o bona ngwana ka lapeng o ile ga ba le ntate mongwe a rena o nyako re thuša ka gae o dula mamphogo ntate ola a fihla a rela mama ka rage santa ka sejibaneng se sengwe so mama ka ya ga santa ne ke ne ngwana monnyane ke ne le ngwana monnyane ntate ola ga boa le santela a fihla rela mama ka e hlakanya le ditlhare tša gagantša gaša ka mo godimo ga masenkantša gaša ge go ntse go ya pele a tla re nna ke ngwana ka o ba nyanya letswele a re go na le selo se a nnyanya mo matsweleng go khosa gore yena a nnyanye matswele gore mapele ngaka ye e nyanye wena matswele ka re o sena ntswetse ke go nyantše a nyanya matswele a mabedi ka mole ka montate ke monna go mmaiša kae masua ano a metša heba ya no dingaka le a bereka moroka le theogetse le nyanya matswele mohlolo o tsa mohlolo kgaetsedi yaka ga o ke mohlolo after 2 days ke ile ka re ke tlonya ke a kwa ngwana wa lla ge ke re ke mo fa letswele ke a kwa gore ke swara ngwana o leng gore ga apara mara ka sebe a we ya gore ka ba o waka ka no tswela pele ke nyantšha ngwanola the following day ge ke tsoga forogo ke re ke hwetša ngwanola wa ka ke mo apešitše bošego e be ke nyantšha ntwa go se
ya go se apara jale nke o mpotse mo tabeng ya go nyantšha monna ngaka o be o mo tshwaretse goba o be a tloga a te tshwaretse a o nyanye be a te tshwaretse and then wena o ne o dutse fela nna ke dutse fase o te tshwaretse ore o tloša tokolosi o go nyanyile matswela le le kae sese re le ka gae ba le kae ba ntse ba le gona bo mamaka koko re tse ba re thuša koko nampile wa no lebelela monna ngaka a nyanya ngwana matswele ebile a fetiša mmeleke o ya ka teng gomme wa le thuša gomme nna be ke sena le bona ke be ke le ka ntlapa be ke foa ka mongakong kane ngako kongogolo gane yena ka moreng a re wa ba thuša gante go mo thuša gagwe ke ga ilo monyanya ona matswela ke tlo kwa ka moraga ga monnele a sobelela kwa re ga monnele ba nyanya matswele ke re bo reng o sa bolele o raoe a tloga a nyanya a metša ane ke monne mogolo a re ke ena ngaka o sa phela and then wena go tloga tšatšile jale o thoma gore go ekwa bošego o nyantšha ngwana o swere ngwana a seng apara mara wena wa gago o robetse o mo apešitše no le ge ke ba le ngwana a nyanye letswele wena wa legana okay bana ba since mara o tla nyanya tswele le bua le nyantše ke bagala ye bjale wa bona ge e le gore rena dingaka re tlo phela ka maswi a balwetse re tlo ba le bothata ka mogo a re tsebe sesi mara nna ye botaelo ke thoma go ekwa sa le ke e banaka a ke re mara ke nyako bolela maaka maubane ye batho ba se ka tša botle kua ba re ke tlo ba nyanya le nna ke nyanye matswele no banna ga botsetsentse ga ba iša basadi ditailong ba be mo gausi mo ka gore banna ba batla ba nyanya matswelene e tla ba bothata nko majarini a boko motsukulu mane goreng awa gore selo o ba fegeleditše goba le wena o ne mathata le nna ke ne mathata eba mara bjale mathata a gago a ka se lekane 10 minutes re šaletse ke 6 minutes gape goba o tletlo o boa gabotse a se a matelele a be nna ke tlhoka ngwana ane ke tshwenya ke teng ga ke ya matšatšing ye a loma o ne matšatši a makae o ne mengwe ge mekae majareng ke swara 50 years ka ntsheng ka di 5 tša August bophelong ba gago ga senke wa ba le ngwana e be ke swara go tlogela ke no fela ke rawa maybe o tla ria ngwana o tla tla kana go ne phapano magareng ga go tlogela le go dia miscarriage right goba ke ntwete phapano magareng ga go swara o tlogela le miscarriage ya a kere nka no ya ko o ka hwetša ile rona le nthwela ba ibitsang gore ke motlwa ge mpa e re ya swara nambile ngwanola wa feta and then e ba miscarriage a kere a nke a fihla go 3 months 4 months 5 months o sa bona lehlapo ke a le bona jwale majarini o ne mogalabe gape pele o ka nyaka ngwana sontse o be le mogalabe pele ke nae mara ga a tswa a etla ka lapeng o e sa le boyfriend a tswa etla eba ne ya 50 years ya no a ke re jwale ngwane ešo go ekwa ke butša ka mogalabe ditaelo tša ge mme a nyaka ngwana a ba mo phethele a ne a nnoši ba swantse ba mo phethele le tate ke ka baka le kwang ke botšiša ka yena moroka e ngwe ke se ka lebala ka no sepela le yona ngwane gore se ke tlo go sebelela gone bjale ngwane wa go tlhokofela e wa ka wa mathomo ke ile ka re nakwanyane nngwe e morodi ya ke e ngwane a bolelago ka yena re o tšaro go ne noga jwang ke ile ka re ga ke o itšare ga a fihla lona tšatši leo ga re feu nto nngwe e tšhweu kore go ne phatšiso so ke ya ka kwa go ne phatšisane nngwe go ne phatšisi mo go ne ka moraka thoko ga ke re mahlo ke re ga tšatšana le o dikela ke bona nto feu le tswalela re gabo ka re mara ke bona ang ke boneng ka se tsebe nto ke e bone go nto e tšhweu kore ga ka bona go felelela morago jo
ga e santse gore ke ka kwa letswalo ya ntewa ke ra ko bonang se e leng gore se tla ntlaba gore mara selwana se go se boneng o bone o ka re o bona motho phoofolo ke bone o ka re phoofolo ka e bona o ka re motho mara go feleletse go ya kwa morago ntwe a e apere ntwe ke tshweu ke bošweu go ya kwa morago be se ne mosela be se na le moselano ka re ke seaparo ane kore be go le mpete o kwa gausi le go ya lebotong se go ka kudu ka re o ne gore pote ka phatšise ya mpete ka se kwešiše go tlile ene ewe ngwane a bolelago ka ena a re o ile a bona noga ke ra gore o ile a re go tlile ene ewe a re a bolela ka noga a re go neele noga ene go ne le nngwe še ya gore ba go ne le bana ka kua gae bana ba ba phela ba re ba bona motho ka mojarateng ge re etswa ba re ke papa gore na se a robala ba mmona each and every day. Alright, a ke no re tsene ga nnyane ke bone se se ka ronya gore a mabedi ke tsene mangwane metlhelemtlhe nna gore ke dula distance le mmangwane nna ke bolatla kgomo ena o ka thuputleng ba re ka thuputleng metlhe o phela lampo tšang re la re yena metlhelemtlhe ngwanna ga go mathoma a tlhokofetseng o phela a bona re thisa gago o phela a mmona kore o mmona tša bosawana kore a no re fiti mangwane ke mangwane o bona morodi ya ga ya go hlokofala o wa mathomo bale tabe ga e mosware ga botse ka mtlhele ka matšatši ene le maoto le ona shia a mmaba ishaka kwa go moroka mmagore alright a re thomeng ka e lapa la mama le tla ba le mathata papa go lena o tla robala jwang le mmoloketse kae Venda le mmoloketse Venda lena ga bolena ke kae Mampho le ne mengwaga me kae le mmolokile 2007 sesi papa go lena ka se robale la mathomo nto e moriang gore a se ka robala ke gore o nyaka bana ba gage ke ya mathomo ya bobedi ke lena le ka tlhokomela lebitla la papa go lena ge le ka se lebereke batho ba tlo ya ba tla tsoša seriti ba tla ba se romela ka gae sa tla ka tshenyo le bona seriti ka mola gae mara le tsebe gore ke sa mang lapa lela la bolena a le ne thokolosi le na le sepoko lapa ge re bona moriti wa motho ke sepoko ge re robala ke selo se re phophola sa go bala maboya ke thokolosi ento ya ntiregela nna so dilo tše di kgono ba tše pedi le kgona go bereka motse o kgwetše bothata bo le lebitleng la papa go lena le ngwana wa kuku wa go robala wa mathomo kuku wena go ka robala re go boloka kae nna ga nka robala ba bompoloka gona moo gona mo Mampho and then o kgaogana le mogala ba gago ga ba se ba ntlhabiša go kgonege okay kape wena kuku go njwa le santse o te tlhabiša a gone gore ba ga molautsi ba tla go tlhabiša a go sa le motho ba re betse ka go šetse wena le bana ba gago ke lena le swantšeng le phete taelo be o le mosadi ya bobedi goba mosadi ya mathomo wa bobedi o kae wa bobedi a senka ba le mosadi alright molautsi a ne motse kua Venda o ne motse mosadi ya gona ke mang a kere o ne motse kwa mafelelo ka molapeng and then la bona re a ka se robale o nyaka bana ba gage ba ya gae nako nngwe monno wa bawa le sedimo ka kry-a se le gona e se sa go thwasa e le sa gore papa ge wa monyaka badimo ba kgona go tlhakatlhakantšha ngwana mogopolo a ba ka mokgwa a leng ka gona wa bona koko go o dumela o ratana le ngwana mafelelo ka gae wa be wa ya wa mmoloka wa mo ilela wa buela ga geno o tlo ba le bothata gobane ge lapa lela le thoma go sabe motho le tswalela ka mola badimo ba re ngwetse kae problem go bile le gore ramogolo wa ka a buta papaka o tšere motsola o dutse ka magare ga motse wa papa ka kwa mafelelo alright a buta go dutse ka a re sese go sa sa modimo go fa mahlatsi o go fa tšhelete o tlhabiša mmago o dula kae mosadi ka segagabe rena wa ileng a ilela monna a bolokelo ga gabo ga a ka robala o ile a ilela monna ba motlhologadi
motlhologadi o raya gore swantse ke o bolokwa gausi le monna o ke ileng ka mo ilela re ka se tšee motho a ileng ya ba motlhologadi ra mmoloka kgorong tša borena ge re šala re re motho a ye go apara ke dikwanelo tša family tše pedi go raya gore re dumela gore motho re mo tšeang re mo išang kua e le ngwana rena re ja kgomo wa gage ya lagare gore ba le ba mo apeshe a ye go ilela dule mandrase ya batho a ye go roula malapeng a batho tene ga a thoma a robala rena re a mo tšea re mmoloka mo gae o boloka ba motlhologadi wa botswang go boloka monna wa gage so lapa le labo le na le mathata lapa le la kua ra mogolo o be a swanetse a le tlhokomele go bana a le gona lena ene ke kwešiša go ka no ba go ile go ba le dintwa ka morago ga feme ga lekhule e leng gore ke la papa go lena family di a thoma go le tsogela maatla gona go bileso mme a boa gae jwale mara re swantse re tsebe ntongwe gore mama ga a ka bolokwa mo re tlo fetša re mo epolotse re mo išitše go monna gage ka re molautsi wa monyaka ke re molautsi a robala a mehladile o robetse a morata le lena le tseba mo papa go lena leng ngwana wa mmago wa mathomo o ba reng a robala o boloketšwe kae o boloketše serageng o ba nyeletše lapa o kaone o ba nyetšwe moroka re tswalele yona ge e ka ba tla swanela ko gore ba tla boa re tswalele yona nako a re tla e bolela ka mola magagešo go sasa ke tšatši la go phetha ditaelo ba bantši ba fela ba re ba kgopela go tla ba enokeng a ba batamele ke tšatši la gore ba ba nyakang go tlhola batle ba ba nyakang go ba le dipolelo batle re ba bone ke kgopela gore batho ba batlang ka mola ga moremi nakwanyaneng nyane motsotso fela ba ba tlileng ka dipolelo magagešo ke na le ofisi ya mo batho ba ka šiang dillo le dipolelo tša bona gona batho ba go consulta ke kgopela gore ge ba tlile ba ba bontšhe mo ba tlo yang go hlola gona ene ke kgopela gore ge motho a itla ga moremi a itla go kgopela se sengwe sa thušo go na le ofisi ya go kgopela thušo ge ofisi le ka leganetša ya re a re ne tšhelete le tsebo re nto ba go botšang ke nnete ke ye o tlo e kry-yang le go ka tla ka mola go nna ke a leboga malome ka kapa ke leboga batheeletše ke leboga le babogedi motsotso fela batswadi ba bana ba lena ba jileng nyoko ba se ba goroga ke kgopela re le ba botseng gore ba eme ka go tsama ba phethela batho ditaelo ba tšea tšhelete tša batho ba se ba goroga gomme ba sepela ba thekga metsi ya batho ba tlo mpakela melato a batle ka gae ba goroge semmušo ke ba iše gae e be dingaka ba kgone go thuša batho